Warrior Prophet TV. When I catch you soon, some ye can't ye hinter, I won't for winning who ye. Dear, if ye bay for dear sea war. Dear, ye dear hinter warno. Nyamedane di edicho. Me patch Warrior Prophet TV. So wo pasha, and ye not a YouTube, Miss Row. Koshe na dear nyamenam so de beya wa brabono. Who be drew. Yamenya okase na ontin any monfancho. Obapa Christine. Yo, I was sharing the Warrior Prophet Gideon for you. I said, enough of Dumuja, made what about the Warrior Prophet TV song. A had the year, and then the Mede bro, the yes, Ronku, me betro habama, any nuro, any habama will be media protect. I'm a near my Danny, I'm a near my yadden, I had done it. I hope I'm by a canyon, Egina Habanso. I have by to me, we have to respect nature. Tell them about nature home. Messema betro habama. Mama ye nsua haban ye ma Indian for ma metete haban ma nom da koye aduro no ma beton ama ye me pa chaw gina so enko ba bia na ye twa ye ho aba ye de nsem papa ene akwankyere ene haban mamu niyema eniyema ne mfaso de ye nya wo haban mamu ene ebrew nyame nhiraw stables yo abusia me de ne wo prophet Gideon for you esiedu ado hweme e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na subscribe na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hweme the Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya ma me aya hweme wache frɛ wunya no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e watai fa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwɛn me yehu a enhyira stables yo me mo akwa ba biem ye kan haban ma eye ade bia nyame ankasa ne frɛ wom so wom mpie mfiri se de wom abosu na om ban ye den etie enti haban bia woni suban ahaban ya ndemete ho ye fe ni nyinya ye won fa so bibire wonyinya mu mense wo mre no me de wo kɔtwuro nim no wonu se haban ma kurampo ye den e wo twuro nim okenkan fo me soro fa me kɔwate Before you hear Bible Genesis 1 verse 11. Sa. Wasi no Nyankopɔn ka say, asase mfunwura from. Wasi asase nya den emfunwura from sa. Haban ya so aba. Enua a eso aduaba. Enua a eso aduaba kesi ankasa. Said ye ni su tie. Haban bia woni su, nyenya woni su. Ya wode ye di nyenya ye. Se negative energy bi di wachi. Ana spiritual marriage bi di wachi ana o how bi da wo so a unya nyenya unya salotonius makoma ko 21 asofofo na mko gigi nuro be hihya dem no unya nyenya na unya achempon so ka ho a epam evil spirit bi aye den efiri wakwan mu enti ye ka nyenya kita heavy element ebi woni mu a ye design ye protection se wohumu fru pese usunsum ye den obeti sunsum mu no wo ye den a obi krampo ntimi mfra okra nya obi bia aya aposa nyenya na efadware tumi ewo nyenya mu enti haban ma ye keka haban ma no ye mfa wo mu ni agoro obi metimi atnyenya aposa afra wudin dia to gem wankasa obeti oba bi nkan wo wadwen mu nyenya yade bia kita heavy element se wo ko bedwam na won pese tumi boni bi ebe sori yetia wa me pa acha wo de tinyenya fa hye kotokom fa ko na abe hunu se nyame tumi abru tumi nyina so we enya dudu enya bibia nyame ne boye se de ye kan Genesis so ye omum pie mra se de omusutie haban ma no ebi ekokonye se de nipa ekoko enye no sa ne haban ma no ebi kokonye de sa haban bi se taami ewusia wonya twuro obi din to di tugem woni ba ko na nante bebiro omo ye follow me or boy follow me girl no taami ewu no mo de ye sa ne ma no enti haban ma no obi a woni su ene ne ban ye den e wo ho no different person here assembly Exodus 15 verse 20 sa atifi so se mara nsuo a ye nwono wose na Mose du mara no sa na wontumi no mara nsuo efisa na ye nwono enti watu wadi mara ase ne ade nwono wose Moses duru ho no mo no wan se nsuo ni ko bo no mu ne de ne Moses butu nsuo ni haban ma dua ene Moses ye den butu ni dua we ye fe ne sasrabo nsam wo bibia obeti sunsun wo akwala na ye bete wa ye ne ho te so wo ba posa bi ne fe dare no wo be ye beri magram wo bi bo na watimi aye den aboni bi wo nsuo wo bibia ye fe ne sasrabo nsam eye den
ɛna ɛmaa no nso amu hia awo no wo fibroid da wo ye betimi dia ya abeduro aye ama ne matimi aye dan adane aye dan ama enti ya haban ma no ye wo bia ne nisu we wo hye ne nsuom eposa enya bonsam suro nyame eka ho di dware ama me eduro na je obi frɛ okra ne nyame tenda kɔ ne so na opetenda boba 7 unya tenda boba 7 no nya bonsam suro nyame na wanya sasra bonsam na wanya nyinya na opetenda boba 7 oba 7 be ma 7 no de aka ho wo bibiara obesore yeti obi bi obeka ho asem bone a wanka ne kwan papa so no tenda edwa ko ne nabusuafo so enti haban ma tumi yadan ewum Moses bubi atunso ema enso ne yede enti se wabra bo nye da ma me wo de penyenya ne pe wo ne pe aburunkuma ne pe nkwala abrode wo efre wo fada nkyina bo ni gum fedware wabra bo be yeden ebe yede na me di fo me bu se wasem bi o aka ne no na wo kwati nwura ya na nanom ka kire se yemfa sika bi nto ase ansa ya wa hu se nyenya okwa kwati a wani wo kwan so bi ma wo aduro kwa ete so di bi ma no because wo taduro so nko drugstore nko kan che drugstore me yare ana doctor ni kurampa wo hwe on wan taduro na on fansa wo yare enti aduro de ye ntene kwa obi ti ahaban mama wa mane kakra bi na ade ne ntimi nya den enya dwuma nyema ese nyenya si ya no mi se wo ba no ba betia no de 20 pesos aye den ato ho na wate kwakọ ye dwuma ma ene haban ma ne bi wo ho no ma o kwakọ te na etese wo ka de wo de ne koye ekire no ansa enye so koye obi kire wade ya na wate hwim no kọ ese wo te de wo de ne koye aye den akire no ye wa sami de mi otumi wa haban so de na me kwakọ te haban esese me ka che ne sami de ukoye si ansa no no na ma me pemi yes se haban ne wode ye de ye nyenya ne wode ye de ye wo ye de ye niema bibiri enti e bia se wo de kwakọ ye protection se wo ka kire haban ne se me te wo de kwakọ di dwuma sei tutimi fa odi aponchi betu kwan krampa wo hye nase because odi ahomato ne kwa ansa ne wa ka kire ne so de ne ye den etu kwan enti ade bia wo de we have to respect nature ade bia wo de koye no se wo ye den wo ka kire no ye wo dua bi wo nwuram me no wi a me do be kwase hanom na makoyi dua ye frɛ ne ahomakasafo sa dua no se kita obi di wo so rough anaso oba fibroid da ne yam na onya sa ahomakasafo ni bia obi wa okwa blocha ne yabo naba onya sa ahomakasafo ni bia ma me ene ma bedane yetimi si hata de ye semina e ma nipa dware e ma honhombo ni nyina di yachi yedan efri yachi enti ya woni ma bebere yedan e wo haban mam ayese banchimura titimire mu no ye nananom no so wom ko adwabobi ana se wom mpese tumi bi bekita ebe sori eche na ana so wom ko adwabobi no wom mpese wom be sori adwonso a wo te banchimura no de ahye ne kotokuom ana wo te banchimura no de ahye ne ntomachi on sori nkodwonso da agese adwabo no asia ye dan etu ansa no be se na akwadwonso o ye we de mepa chope banchimura de fingers ne ye makomako 7 no na efa show mpapuom tumi bia bebe so baba be sori eti waware enya de betima aye dai aye adwuma banchi ekita tumi ekita authority ekita power ba de enya se yedwa na ye di keke na mponche na ere no mo ho ye den so yase banchi nwura ne krampon obi bi okita koma yare ni nwura na yedwa no o blend de fra kokwa etimi ma yare ne ye den akoma yare ne bafom anase etimi mo obi biara owo hypertension etimi etu ase ma ne ye den ekọ na me di fu body nwura nso no mahu se odinsuni bi de ye ade ama obi pen body nwura tumi wom hwi abrode ye obi bia wonya stroke won body nwura na adwan no wo de ekote bi ti mako saa 7 ane ha na adwan gu wono mo no ti mako saa 7 wote mako saa 7 a fa twitwa amangu wura eka ho na twitwa prekese eka ho no afanka twade to anka twade ne ntwam nanom wunti bia blockage abamu ni nyina be nane ama bibia ayede aye kama ana abrodi wura aso esi wono mo no yetimi de se nipa hyebere ana abrodi aso ejina ho ma nipa obi oye sunsum nipa betimi ageju height obetwa abrodi ba bia wo bia bewu
enti brode de ye mfa ni agoro obi wa opeso obo obi asasa ukopɛ brode esi kwa no atwendi no de akɔhye brode nim ma me ade papa bi ntimi nya dan e ma na brabo mu da enti brode de tumi ya dan e wo brode mu eno bibia na brabo agigya no won brode hane a de etua eto no yes obi bia na brabo agigya no onkɔpɛ saa de ni bi entu nsom ana abrabo ma chinsem bi wabusunya nim a won brode hane a de etua to na yesa akoma kokɔ no wo bunya no panka atwa de 7 de aka ho hye ni wonsum dware ne 7 days after 7 days for 20 pesos kan ne fa koto bola so ne ka che wade se ade bia abusua kontonchi apam biara no me bona dan ye to bola yi so na me di for yen hwe bibi wa Psalm 51 verse 7 no kan ye nkwae wose fa adwura yi me ho bone wose fa adwura yi me ho bone na me ho afi wose adon sa adwura no ye de yi ye ho bone ema ye ho firi ti se sukyerema ye ka sukyerema ye slow inti na adwura de ye de yi ye ho bone inti pa adwura ana pe semina adwura wom ne fa dware na ho nya den enti to aso ne enko wose na me ho aye fita ase ne sukyerema yes na me nti anigye ne abotoye mu nsem the moment a wo de adwura begu nsuo ma wo de bedware no wo ti anigye ne abotoye mu nsem ye wo haban bo ye ti gu nsuo ma wa enche bia ne sika eba na dwuma eba ne nhyire eba ne yedi eba ne nyina agina haban so we enya na ntwie kum to de ase we enya duane no ne nyina agina haban ahaban mu tumi na ekasa wo te fa adwura yi me ho bone na mati anigye nsem na misika no laza na ba yedi na ba enhyira na ba masan menya hobambo ahobambo ayeka hobambo na duro ni efe na petampe osu aborobo wotim de wotim to aso ne enko na me di for ahobambo ya wo kan se emfa nwura ndwale ne emfa bi nye ye hu ma di aye awie na obi di tuo ba me so asa nwura ya me di adwale den na ye finish ye wo nwura bi a so bi bebe wutu obi ti mi bo wafum fa nachi so ti ase obi ban yes obi ban na ebo na me sunsum so ti ase ye wo nwura ye de boy ye wo ban for etuo obi wa obo ni tuo enka no obo ni tuo na ogina ho bi ya so nipa na oye de ye nwura ketua bi ye fe na akokɔ mesa unya sa akokɔ mesa ni bi ene ye fe ni che jata skin jata skin ketua bia pewisa ene ma be keka ho minti ma mekire no ha no wunya wo de fa kira ya akokɔ hwese awo babo ni tuo sabo na anwudi a ne wo se ade na wo ye na yadwu enti ahobambo no ejina nwuda so nyame wa odi tumi ayedan awura haban mamu so ye mfa mo ye ho ban ne se nya nantwie kum enye nantwie kum enya body guys abefa na bebo body guys abefa ya da bia me kase so ko ba bi na wo ko osofo bi ko bo ho ban ya kan hu so na kase oni ahobambo body guide di nachi woden kanta agunifi yesu nyina netimi so ono ko bo nyame na wo so mo na wanji ni se obi a wo bonefo ne ba nyame besi ne kwan yesu nyame bi a wote ase o wo di Moses echi wo ye Moses nyame e ma fero enjira da bia obi baka se ene mi ko pe protection wa ha mi wo be kono ne sofo no ankasa no okita machine se di machine ne fofa ohwe aho ne ohu ba bia netimi se na ho ba mbo ben e na wo so ti ase se wo di bibi ahye ho e ba e sofo no so wani obo nipa ho ban de se o timi hunu no timi kiraw enjira ho ba mbo de fa body guy na etu a wo de be hye ho nyame ni bo nipa ho ban enye nipa nyame di fu odifuo bia na asesabi osofuo bia na enim de ese de wo kan ya ya bi nyo osofuo bia yesa doma chede ni gu ahodo obi ya ne de sunsum akuakuo obi ya ni adwuma nyame abafo mpempem no obi ya ni nadwuma a wo ye dan oye because madam fu bi na ne mi di nkomo bi se adan no nam edwam ana evangelist ni bi preach na evangelist ni hu no ne o ma na kwankyere bi so onkoye no so waye wo hu ano na evangelist wo ye dem makwankyere wo bi akwa evangelist bi akomode no makwankyere because evangelist de wo de ne nsem paka so odifo ye nyame nipa nti otimi ma bi wo ye nyame nipa ye tunu ka sunsum ne suno bia ne de ye wodifo ye wodi hunufuo ye wo evangelist and ye wo prophet ye wo prophetess and ye wo pastors entin answer what last me video na make say answer na wo be for obi say o spiritual father no ese so onim di wo sunsum o ti di ne the spiritual father na normal person no physical spiritual because Bible say nya ne honam ne moja na nya ne wi matofo nso my friend kabreche ayemfa yani hu wo na aye den e na enya enti sunsum na so nya sunsum moja oba hwe ne se de Moses gina ho eye nyame e ma Israel fo
Tot yes here. Maybe I can't be Moses ye Yami Moses Yami my Israel one. And to that be a mere Catamatona to be Yami, why you mean Yamia man mine? Exodus 7. Osina radical che Moses say. Sir, She. Madanu onyankopon ma Pharaoh. was a madanu nyankopon ma Pharaoh. And to us of what Gidi and the same, would Yamidi, so also Wahobambadra, not to Bonipa Hobanya, one Casanonia Hobambadru. So yes, here, what actually Moses a madanu Yamia ma Pharaoh, na wouldn't error in your day, and no default. To be an enigma. Susuma Quakun. Was me well Elijah, me were some conqueror. Me well Elijah, me were some conqueror. Elijah be say, Leah say, about an embedam Yamawa. Me well Elijah, me were some conqueror, who soon sumuna tumon, will be by manim piemra, no me yejuma. Now won't me unyami any munyam. One minute or Yami above way, Omegina yet above way, Omegina yet, as Yami soon Yami above 40 me by a day, a begin and Yamati at Danama, into Habama, dear mammy, will be a catches a Habanian, seeing who catches an Italian hour and an Italian nation, one would no more deja, Sahabania, because Italian nation and a Habania dia, ne pants nation and a Habania dia into one would. Namidi for ya dawasi. And then they watch the chirimu. One young one by mu. No, some mati, me who say, and you will be a can bet me at your fan by way can be because so will be one no more. I am my man canchram, will be one no more unimo day. And to catch us, Quatia Habain way ya, when you soon into the end of the ties I have by the chiamount. Let us have baby and soon met touch. I have baby and soon met touch. Nina one dear, Ablunkum one dear, Tamia who one dear. And children were on it, would do one idea, mahogany one idea. I'm Wakara was one idea. It's a Habambian a dear yeding. Tetchy. A Habambian will be adding soup and the bank. Yatibia najo, Yatibia, Yatibia homach. A Habam will come all quarter, it's all naked and what see Habino. You were dribbling with the guava for what you want to do after Druni, Diani Hina, and you were naked and some why they were to me could do. And to whom you said no Koyamo be a Juma. And to poor you do soon some non to mention our name. I have by no differ, you see your banner by my yampana. Yes, you were Barney Beamer. So yes, here. Ya habano said a young woman, almost so homicide. Tia Haban be a yoba, Nyansia, ya woba, or Bana Haban sister, and a beeman Haban, etc. Ya what the beeman a year, and ya what the audio ban is also your day. I had there be a mecha, a brew, a war, Obecasi, a dear brew, your cat, Sarah Bruni Chilling on, or be also, or no Bruni Chilling, and no Emma or son a year day. Until I won't have my baby in Yama baby. Yes, and no nature who she you nature who she I did in a hospital. Oh, so yes, and no, because in dear me my in Tino, and no muching, but in Yami or Yafa. What you would do a finish, a shed, sir, a shed, Wunya a posebi. The boon swum the Garia, a maniama, and near my papa to me a day, a bat waquam, and ya what precase, precase, a pamo ahum bonny, a pamo ahum, a free nipadier, a brabum, entire pape, ubia, whom be our town, will be no time better than I have a precase at home passing, a dear home, no much, and a precase and a share, would the two so mujaria, Marine spirit and bam. Oh, Namidi for Yadawasi. And that day, one me at here, who I say, or me who say, I had a chair and where she and a beer would you, my dear D. Master me who say, Ubian in the soup, Madasi, and that day, me person can be beached out of four, can be beached on my God. The America chair, my dog for no, my gun, and move one and say, Mamma, you ain't shooting, dear, a chita quine, and Maria Akada, and Mary knew what my ye, and say, you shouldn't, dear, a chita quine, then near much me yet. And done my yen. I have bind dear mammy, who blew back at us. I have bind yeno. Ah, silly who, or could that the man I drink. I have bind a man I drink. Until the pay would you for you have bind ma. No one sit on a form possessed my own nephew, Jarry, and the man done. See camera, ye dear Branco Swamra, who paid you my young farmer, who paid me, and yam mount. Then your mantimina and done. Until you share the war of prophet, a chiraquine. Now, obey ye, me patch subscribe your YouTube channel. Na debia ye ba obesua de obenante honhom na niam atimi adaniam erade nhyira odase na ye besan hia stay blessed bye bye.